Carbinglong Autonomous Council pen appointment pidet pen aruni phai pho o taking deng pen piniputhot Bokajan Municipal Board asai hemalong mithang hoi kachingni pon Pinpur में अलंगलिके इनुट बोकाजन टाउन कमिटी फाउंडर चेयरमैन फारुक्रिस्टर केब्रा ट्रोगनेर केब्रानेर केपेन फारुक्रिस्टर केब्रा ट्रोगनेर केब्रा सिर केप अन कार्लितांग बापुराम बेसुपु अकी बिसिलो अनपार्टा अलंगली बोकाजन ब्लॉक एजुकेशन बोर्ड चेयरमैन कार्बिंगलो टोमास काउंसिलर रोंकी खीबोम अबांग फुइगलो अलंगली असर बुरा कार्लितांग बाबुराम बे किचेंगसी बोकाजन टाउन कमिटी चेयरमैन नॉन के बोकाजन म्युनिसिपल बोर्ड चेयरमैन पेन आंग थुनवांग बोमसी पिनिंगा निंकान थोंकेब्रा ट्रोक्सी प्लेंगदेरा फी पुथोट अलंगली असर बुरा आंग थुनांग होय कचिंगनी थुलोंग पोट निंकारोंग निंकांग सामपेन कार्बिंगलोंग टोमास काउंसिल सीएम डॉक्टर तुलिराम रोंहांग पेन ईएम सुरजोरोंग फार अनपार्टा टीम कार्बिंगलोंग तुमाफान निंगाखलोंग पेन कचुरु पजेरपोन Bangso Ad hoc Committee Chairman Sardili Bey, Vice Chairman Partho Bhomik, Members Horon Togbi, Member Sanjoy Giri, Member Minudas, Member Ranjig Roy, Member Binod Kumar, Member Jairam Rai Lape, Nominated Members Rajat Das, Methansai Hemchi Nippon. Ini nilidadak Bokajan Municipal Board along Chairman Nangabak amani lidak ang hoy ang kani panwang lo asi aprangsi nili ilitum CM Sir Dr. Tuliram Rohang alangli ad hoc committee hoy nilitum pan ladak Bokajan Municipality Board along kichari pon pami pan to pan apuna report surupa jadi lo kata ko nilitum team pen si aku pudot ilitum Honorable EM Sir Sujorong Phar alang lida aning thepen nil tum phala tha atpunai pi botoro pachari lo alang mita si sandakha dak kadu gobi atum nil tum pan ning thepen nil phanta ningang thepen adana pangni botoro pachari lo si thekpano la non prang aso Bokajan Municipal Board along chairman first chairman tali hema kisar lake 37 years aprang pen alang si kan si dak chui si alang li dak claim kim kidam jipon Bokajan pangthur jipan alang li ki matha pondu si kan si alang atang song kans me pori pondo son thak thak nili tapini aso arni nang le lo si nili tala dak Bokajan along ki campor pame thek ponji si ni nang the si il tum aki hai Sir Dr. Tuliram Rohang, CEM Carbinglong Autonomous Council, and Ben Sir Sujorong Phar, along Honorable EM Carbinglong Autonomous Council, along Lita, and Ning Tapen in Tumhalada, Charipon Pamipu, si Ning Teglo, and Ben Kadogowe, Bokajan Arat, Atumtala Santatak, Niltum Hanang Corporate and Jeeps in Ning Teglo, as he Sangti Dipen Progenteran, Carbinglong Life.